Mayam Krumzare on a bit of impact news na Razno Tongam Manuhuna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butran Mokchari ngasi Bharatiya Janata Party BJP gi oina lagli ba tara tarelak suba Lok Sabha mikhal gi ahanba phase ki nini humne gi mamang sida koi manifesto habtare mikhal gi manifesto form khare manifesto gi maming si sankalp patra haidana form khare Lok Sabha 2019 aduga maru ba title na Sankalpit Bharat Sashakt Bharat haidana Determined India Empowered India haidana page nipu ga taruk panba adum lo manifesto si BJP gi ngasi phongre mamang da Amit Shah na promise tawkhiba aduga prime minister ngarang in Manipur da lakpa matamda promise tawkhi mayam su hairiba manifesto si da yaure welfare scheme mayam yaure adu maruena ahan ba point si BJP gi manifesto gi ahan bhai tare ahan ba emphasis si koi national security da pi have tare nationalism first India first have yo humduni makha welfare jina mathang madu gi point sing da lai adubu mayamna Manipur mayamna hanasu nungnang dona lakpa CABC masi soidana pass tongna honagani heavy wafum si hairiba point number 1 gi have tare koi national security ki point si da CAB ki point si dum yauri madu gi manung chan ahanba unit ki haita ahanba unit ki sub unit amoina masi dum jauri so aisida north east ki miyamna kadai phawba aduga Manipur gi miyamna kadai phawba apen pen haiba dum digla legini adu hairiba page nibu taruk panba manifesto hairiba manifesto si congress na di masi more of jumla han dale madu gi hena more jumlas haibagi wafam na chingba hena promise tawsela leire tabak tem to roi habagi wafam haidi tongan ba maral sibi wafam sing lai adu taseng na BJP gi maikai degi hairiba page nibu taruk panba sankalp patra si determine India empower India si karai phau bakana ba porkadur gi haibagi matang da aduga Manipur miyam na nungang ibse karino dono second part laga adugi matang sida khana nenu gudam tanga si impact news ki studio the next levi basi joining us tonight on Manung Khudna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson oibiriba oja Dr. Nimai Chan Luwangni oja Nimai Chan Mataram Mokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Manipur government gi BJP Manipur government si gi yamna maru oiba LI ama oiriba National People's Party NPP ki spokesperson Oja Sushil Huidromni, Oja Sushil Basu Taram Mokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson Oviriba Oja I Hemo Chandrani, Oja Hemo Chandra Basu Taram Mokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan question say Oja Oja Nimai Chan lagse Oja. Ngasi ki manifesto se habzar page nipu daruk pan ba cover ge yauna nipu daruk pan ba manifesto sida maru ba key highlights haiba targati Manipur koi India gi oina whole country gi oina yang matam da masi kyam yamna promising oiba kyam yamna implementable oiba mongi manifesto ni kari afaba yauri na samlapna thamba ya key areas otherwise masida point humputra manga yauri la liba 2022 sida 2023 sida India gi independence chahi humputra manga 75 phaga do sida chap chana humputra point humputra milestone humputra nga phangna gi damak sigi manifestation aim tawri habagi ofna sing basu leri adubu ozagi oiba ming kari habini manifesto release to do TV de yeng adum leiba ada ihalan balakpa salient features yam maruiba BJP gi khwai maruiba je national security nation first aduni adui mathang da aina ubada masi second warang khali article 370 lokthokani adui mathang da ahum subada si Ram Mandir sana badum honagani haba ahum china maruiba yamna adui makhadari development scheme kya yamna laire aduna hari maruiba scheme jingida hari si maruina farmers agriculture farmer lomi jingi lomi gi hana koi prime minister kisan योजना है ब्रा आई ममिंग ये तो कावी असम बिद किसान PM किसान है ना PM किसान स्कीम दो अदुदा सही अममदा लौपरी अनि मखा द लेबा लौपरी नि पाउ लेबा फार्मर सिंग दा सही अममदा लुपा लिसिंग तरु तरु पीगनी हदना अदुदि हाना गवर्नमेंट इंप्लीमेंट तौग्रबनी अदु लिसिंग अनि नि लोइना मक लापा होग्रे पीगरे ऑल द बेनिफिशियरीज मदरा कवर तौविदा entitled to beneficiary je loina mak matam chana apply to hukum rong thudi loina mo gi lupa lising ani pi gres adu sahi a magi sahi gi ho bagi ni adu mai to dna hoji hanak ki manifesto da yam sauna hari je akoi gi prime minister kisan samman nidhi yojana se haradi lopari ani makha da lengi haram bane hodi it will cover all the farmers in the country senjau pai ba farmers
लोइना फार्मर है farmers लोइना मतलब policy सेंजाओ तरुक पाबदी पिरन फार्मर कौदी मोदी okay मोदी लैंडलॉर्ड कौई okay लैंडलॉर्ड रि पिरो अदु farmers लो ले जदो मैम जिदि मै तौ तेर फार्मर लो ले तुगी स्कीम मम लाखिनी नान साइग्रे नान खदगरे को okay अखोगी सिदा लो सि अखोगी लौचा करि हतरे करोदगी लौपूदगी लौपूना लौ सानदोकपा लौसान उब कांगबुदो अदुगी दु कवर तौहिदे अदु तौनबा कोई मदुगी होनर कने बाबा हाइग्रे प्लस अखोगी मणिपुर दा मरुइना लौमी चिंगमी चिंग लेबा प्रजा फार्मर सिंगदि चिंगदि अखोगी लैंड रेवेन्यू जे एक्सटेंड तौदबनिना मदुरा कोई सर्वेट एरिया नतबदे मोय पता पाइदे बको पता पाइदे मयामदुगी कमाय तौनी खनबदा अंदा कोई मणिपुर की बीजेपी गवर्नमेंट ना इनिशिएट तौरगा सिगुम्बो पता पाइदबो मयामसे सिगिदि मोयगी खुनगी मोयगी लीडर हाइदारने किंग निंथौ कौब्रा हेडमैन हाइगद्रा अदुना सर्टिफाई तौरगदि मोय पीगने द मोय सरुक याखरे मोय पीरे सुमाइना लौमी जिंगी स्कीम जे लौमी दा उजिगलेसी एग्रीकल्चर कनोदा फार्म सेक्टर दा को उजिगन सिगी बेनिफिट दा प्रॉमिस तौरजे ₹25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट to improve the productivity in the farm sector. Ko si lupa lakh crore lakh kurma half lakh half kani habni. Adagi pension for small and marginal farmers after 60 years of age. Adagi pension low me hinge. Sahi umpu suridi pension pigani habni. Adagi mayam atopa mana chini kilo ani ni ko. To the 80 crore poor and the lower middle income families da sini kilo ani ni pigani parman free da parman free pigani habani adagi ensure access to banking facilities within the radius of 5 km munung leba areas in je loin mo banking system na amadu ensure to gani pangani habni yamdi yam mase education gida education for all habam yawi yam phajaba ma okay da like tamdaba like hairoi do angang thamru habne aba loina illiteracy eradicate tawni habne adu makhada 200 new kendra vidyaloys and the narboda vidyaloys haba ma si yauri aba ko so maina health sector gi ju loina parro ai pension nga sai pension pi matang da pension for all small shopkeepers lomi shopkeeper dukan phamjaba khara lai macham cha phamjaba kangu ju pension pi gi ni hai ba yauri adagi health sector da akogi MBBS की सीट हेंगलंगनी पोस्ट ग्रेजुएट की PG की सीट डबल होंगनी है बनी हुजिक प्रॉमिस तौरीदी कोई की for all districts of India district खुरी मकी medical college अमम undergraduate नत्रगा post graduate अमम थंगनी ना सुमाइना हाईरी सीनी मरुए बखरा मरुए बदा Indian economy से यामना चिंखलगा अवांग बथाकता third globally home so position the lakna koi konagani hybrid chingni lointi yamdi yauri lointi hybrid maroi du sini maroi du singai ni okay thamjage sma longmi singi yam yaure maroi na hana lup koi low pari ani bhauki manung tale mi sing sida lupa lising taruk chahi pire ham du hujikti any low pari ani legara mari legara manga legara adudgi tana legara mayam se loina phangalani habi yofam ni lupa lising taruk si aduga koi labu ki productivity se hengal mi damakta lupa lakh crore kumanga su thada gani habi wafam na chingmu phongdu piri duga national security na first habi wafam si hariba manifesto gi first table si gi point ta yaure nation first na first point se aduga sigi manung sida ngasai zero tolerance approach to terrorism hari national security yaure welfare of soldiers yaure combating infiltration coastal safety aduga implementing citizenship amendment bill su yausel ai aduga Jammu and Kashmir article 370 लौथोकपगी एब्रोगेट तौबी मतंग सुसिरि याउसली हाउ कम मरुइना अखोगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी नेशन फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी तो कमाई योरक तुनु सिनुजा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से पुला हाबसे लईसे नेशन फर्स्ट कमाई योर रि ई बकांगु दुर हंगु तरे नो जिमति हाइबं गमते मदुमति कमाई योर नो दो नेशन की इशू मने से नेशनल इशू सिटीजनशिप पीबा खोगी बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान लेबा मरुइना माइनॉरिटी मुइदुगी होइबा हिंदू की क्रिश्चियन सिंगी सिख की पारसिया की सिनचिंबा को एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स हंदकती क्रिश्चियन सु पारसियन जु याउद्रे हंदक मरी दंगा हेवरे हंदक जने हिंदूस जैन्स बुद्धिस्ट एंड सिख्स
moi sida oina pini habi wafum si yauri mamang da taruk yaur mani Christians and Parsis adu hadati Christian ka Parsi ka yaurok tre adu dai munna u page number 12 hari ba kano sigi manifesto sigi sankalp patra sigi page number 12 ta yauri page number 12 point number 12 citizenship amendment bill ki last line da Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs escaping prosecution from India's neighboring countries will be given citizenship in India. India da moi se prosecution dagi na thoro chelak pa sing se moi da citizenship pini hari madu da Christian amadi Parsi le hore Muslim di han dagi dum le hore ga le ban. Okay. Adon soi se da ha ozagi ma ko hoji ki do si national issue mane. Okay. Achoba. Citizenship pi bai se citizenship ek ase 1955 tagi le ra bane. Sida dum hana moi dum yaw ra bane ba. Okay. Ada hoji amend tawni hari se sidi only hana sahi tara ma thoi ra train thoi le ra kanda citizenship pigani pangane habdo howing na sahi taruk ta handa bai wane ba aduni amendment harje okay anu sigi issue sida ko karino haidu si rajna citizenship amendment bill si kari gidamak ta sida yarum basida koi da haidi nation farce je si national issue bane okay national issue BJP BJP na kari gum lenga se parak targati ahan bataw da khwaidi maru khwaidi emphasis pi area se ki manung da citizenship amendment bill si yaur habne keno da nation first yaur bane na si jo amani hai bani ihalan ba tawne habdi nati lan khwaidi maru oi ba hai bata si jo maru oi ba mane okay we have many other important issues like nation first hai bu du yaur se national security se never BJP ne compromise tawro hai ba okay si amane ba article 370 is national issue mane ba sumaina article 35 is yauri siri iram da yauri 35 is article 370 manung da dum chal yauri ba sina sing se aduna sigi se national issue amani okay national issue amani okay national issue sida akoi manipur da di madu manipuri ki praja na yade okay ai badu di akoi mem le re dna okay adu da makhatan lak chage so sida NPP ki hana reaction lo jage NPP se BJP ke ally na manipuri coalition government se da saminari bani adu ba hauki ba numit kharan ning sida maroina election ki campaign to matam da di BJP bu chai chai dana yam ngangi ally oi tar ga su maroina CB ki matang da lak tar ga di BJP ka han tar ga di noi CB pamani ga na dum phong na dum haiba it means Saminari si saminari yada ki saminari mong da ngang basu miyam na phil tawi moi na sakoi na paumi na khoi da goi hangai moi ju sakar pai ba yaudra ba jala NPP se kaina duna so sida khena ba du yam chauna ure adubu handaki tholei ba koi keno haib tare sankalp patra sida BJP koi NPP ki oina kari wahum thambining kyam yam na masi harau ningai oi kana bu oini kari wahum thambining sankalp patra sida yak na haijening bidi BJP ki some sort of a manifesto the Pazaba Karasu Yawi. Pazaba Singh I appreciate. Migi manifesto Puturopada Party Magi Pazaba the Mayamgi development welfare the Bhakta Buddha we also really appreciate. For example, like GST the further simplified Tony Gumbako. Then for example housing for all for 2022 by 2022. Doubling of the length of national highway by 2020. See Pazabang say judicial documents to be digitized. It's a good process. We really appreciate. But live reporting aside, nation first have the live aside. Koi kanozu tambigre. Koi CAV have a citizen amendment bill 2016. I think koi NPPD from the very starting. Koi did koi sidde koi shunga ya right. High grade. Even before the passing of Rajya Sabha, the koi matam do the. I think from the notice, the most Heidi. Yamna react over parties of National People's Party. National People's Party, in fact, entire notice the first assembly the resolution lo was Meghalaya under the leadership of National Party Conrad K. Sangmana. Lauduna Koidi will not allow in any case will not compromise. Koi BJP ka Chaminazu CAB will passed over will not compromise. That our stand is very clear. Other than the do home personally. So I said that stand yam clear with Targazu NPP ki National People's Party ki even President of Power National President of Power Conrad Sangmana Lautoki later Targazu. So I am clear where Raja Sabhada Putoki Matunda bill se lapse or Matunda Amit Shana Silchata Lak Matamda Asam the Wanganga Matamda Hariba bill se passed on with the Mutakoi manifesto and Hapakan herring and say Hapso Hape. Maramaduna Hanasu Adam clear cut higher like Hapakan is Wedana. अरे कहाँ से हाफ स्वापे सो ऐसे तो बीजेपी की वही क्लियर स्टैंड नमस्ते खांगना एनपीपी ना हापा नहीं जो तुम खांगबा अदुबो हापक त्रि भाव दी ना तरका ओलक त्रि भाव दे कोई समय लगने है बगी स्टैंड I agree with you, but manifesto doesn't mean that every manifesto याव कुछ implement होनी है बगी शुलेते okay को manifesto तो याव में आम बीजेपी की तौर में आम लेस्ट
nangi mi nang mayam ngangnari ba magi black money ki pesa mayam do krai lakh rakha. So manifesto is just maybe Congress naga hire ba jumla kaya dum boy. Manifesto maybe just a kind of vision, dream boy busa na. For any party I'm talking about. Manifestos are all 100% manifestos are fulfill tawni hai busa. I don't believe in that. Manifesto is a kind of vision. It's a kind of a mission. Koi manifesto to the adugi dream do chatpa wane. That koi di Huji koi na udri poto shape is passed out implement out poto. How come we can say that? February की तारीख तरह नहीं थोई February की तारीख तरह हम दोई राजा सभा दा business के list या उतना पुतोके तो मतलब मैं हमसे yang mana ki haita re adu ki timing do chi or yang pakat pa sensitive ba timing do Europe how bada NPP na karigam bill se pass ta udri botia koi lemine gi ni hek pass to ba koi token ni have ki stand dunia koi nga ise haita re hadi business list ani rag half kar bane half se no intention clear hoi kar bane see my point is that assume the way ademi how can you assume when the bill is not passed to the koi stand na koi clear hoi raha na will not be with the BJP that's very clear okay koi alliance koi token hai na Passed out to a poto, how can we assume that we talk to you? Because with the BJP, because the coalition government, maybe with any party we may go, because development issue, we also have a BJP, there's no harm in that. BJP development issue, but issue based, when it hurts the sentiments of the people, sentiments of notice will not compromise. Okay. I was very clear on that. Sentiment hurt to have any sentiment the adumag CS the irak person of am hurt to so we have to see now MP election loidri you never know asom ghana parishar ki mong da have tare makoi di hek yorok padagi bill puthone have dagi makoi di adum workout to grata even moi minister bo yor in minister bhawba moi coalition dagi to lai ni adu moi amu ya senagre na amu ya gre nate adu yana ki bataraga su Hadi yam chawba strong message sama pyramid na. But our message also NPP message is very clear. Koi di token hai ni. Once it is passed. Assume ka mind to pass to how come we okay pass to the bhaw de koi chami nagani pass to taragati chami naro adu ki stand ni mayam na nungai tri se clear cut oi view pass to vera toroira it's a clear cut kai put am la tri pot how can you assume okay put am implement to the pot how can you assume that assumption the chakum je pot se clarity the chat se la ka and we have will walk out will not be part of BJP with them yam our stand is very clear okay stand clear oi BJP ki clear oi Congress ki clear oi adum doina ma clear oi na bang atani adu yam na clear oi ba haiba se da chap chana hai tare pura 100% clear oi budune me amna pamnari se only ai against the lay haiba dun di aro against the lay badi koi BJP no so dum against the lay do mali even chief minister masama su phok ki matam du da Manipur ki keno so khada bor gadi madu ki close ma hapsan dri phawdi so han dana ki close ma hapsan dri phawdi koi masi mayok ta lay hai bagi stand phawba chief minister masama na matam dur phongdo ki balai bani na stand di Manipur ki CM ki so dum masi ki against the lay koi Manipur so han ba yaro haiba khum simadi NESO notice student organizations na koi acknowledgement pini the kind of effort we did it mai am je koi NESO gi ban student group ko koi CAB bill je damak da koi na center the lobby to advocacy to se up to the koi highest level da koi ngam je pose I think koi gi kan hona budra ngasi rajya sabha puthom da jain khan se okay you may noina atopa amarom the assume to be but we think NPP we take a pride on that Rajya Sabha and the past of this se koi effort ne log je okay we don't assume anything koi media person am assume to the miyam gi sentiment hai the miyam gi wahang do koi namuk koi party sing concern party di hon jaba khatani okay mathang je oja hemochandra lak chagi oja ngasi gi manifesto si PhD putrok panba manifesto si yenga kari haibe ningi koi national gi thak tadi koi Congress ki national spokesperson jinati mase jumla ngatani haibe gi phawba accused to gi lere hojite hona oja gi on de kari meng thambi Raja koi nong new ni se koi yam khawang na ngai ram bani khawang na ngai ram budung asi phange okay ngai re koi Congress ki di han koi already public domain de leg re koi manifesto di koi much before koi BJP de gi koi lauthok re ko hangbi ram ni koi di it has page 52 page ni on the lady Raj su lei ram bani okay aduga chama ne Hindi da hai bani sankalp patra hai moi gi na koi na काम दाम शान सुशासन स्वाभिमान सम्मान and 5 pillars कोई issue तुम high रिको अदिगी we will deliver guide Congress will deliver high रि अदुना स्वाई तक ऐसा high भी की बिदुनी कोई घोषणा पत्र high रे manifesto high रे स्वाई the constitution को मनी ने broad ऐसा कोई सही मंगा आधा कोई ना तोगेन खंजरी बाहर बसी कोई every political party हम democracy दा कोई ना मयांग की public aspirations में कोई ना तोनिंग बदुगी रूपरेखा में पीबनी मधु गाइडलाइन एंड पीबनी
लाइबदी सा एनपीपी की वादी दुना तोंगा नमुक थमगसे क्लैरिटी लेवल लेतबदुना मखोई की परसेप्शन नि को अदुगा स्वाइदा नेशनल सिक्योरिटी की वादी याम फजना हाइरी अखोइना सिदा मसिदी पब्लिक डोमेन दा लाखपसु कुइदि पुंग अमा निगी ममांगी वादी ने अखोइना पाइरि बसे अदुना दिस विल बी डिबेटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज अदि नेक्स्ट फ्यू डेज द मसिगी डिबेट से चथबम सुथोई चथगदोबनी मेनली अखोई की कांग्रेस की अखोइना हाइरि बसिगा मखोइना हाइरि बसिगा मदुदी पब्लिक नसु जज तौलकनी अदा अखोइना हाइनिंग पोतुना अखोइगी इन द कोर्स ऑफ पब्लिक डिबेट थोलकनी अदुना मसिदा दो राय केमता लेते अखोइगिसु चपचाना नेशनल सिक्योरिटी की इशू ददी मखोइनदी आम कन्ना आई जुमलागा दी हाइनिंग दे मदु इट इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू यूज आई मदु अतोपन सिनरमबगी दी खंगदे अदुबु देयर इज अ टोटल क्लियर कट अखोइगी कनोदा अखोइ बीजेपी ना मदुदगा नेशनल सिक्योरिटी की मतंगदा भारत की इंटीग्रिटी की मतंगदा नतगा अखोइगी नेशनल सिक्योरिटी की मतंगदा यामना मोइगी अमा उतनिंगिबसे अखोइना ख्वाइदि कनबा अखोइदी नेशनल सिक्योरिटी मतंगदी भारत एक देश का हाइबे मतंगदी अखोइना ख्वाइदगी का हाइतारे गॉस्पेल अखोइना ट्रुथ अखोइना हाइदिसिना ख्वाइदगी अचौबनी का हाइदि टोटली अदवाइददी लानगनी कइगिनोबु येंबियु को अखोइगी सिदा कांग्रेस की दसु अखोइ याम क्लियरली अखोइ नेशनल इशू दा अखोइगी सिदा अखोइ याम फजना अखोइगी नेशनल इशू की मतंगददी अखोइगी दसु फजना अखोइगी चैप्टर दो आई मतम लौननवनी चैप्टर दो आई कोट तौजरोय मसिदा ओनली खेनर आइसे अखोइ पेज कनोदा 26 ता यावबनी अखोइगी कनो सिदा कांग्रेस की मैनिफेस्टो आई पुथोक्चर के ngasa आई कनो तौबनी इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी की हाइजे याम सेंटेंस गतनी सिदा खेनर इज नेशनल सिक्योरिटी दा कोई कमिटमेंट मोइ किसु सबसान लई हाइदिबो बट स्वाइ द डबल टॉक अमगी रिफ्लेक्शन अम लाइफ सिदी डिफेंस स्पेंडिंग जे सोमददी नेशनल सिक्योरिटी दी हम कन अखोइ इंडिया की दी नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा नंबर 1 नि हाइदिबो अदा अखोइ न मखोइ दा हंगनिंगी बना अखोइ दी कांग्रेस की दी फजना नंबर 1 से दा नंबर 1 प्रायोरिटी से कोइ पीरे पाजेगेबो कोर्ट नि को कोर्ट कांग्रेस विल रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग डिफेंस स्पेंडिंग अंडर द एनडीए गवर्नमेंट एंड विल इंश्योर दैट डिफेंस स्पेंडिंग इज इंक्रीज्ड to meet the requirements of the armed forces. We will expedite all modernization programs of the armed forces in a transparent manner. Ata idi pazaroi ko. Ai haijai na swai da BJP gi declining akoi defense spending ne ba. Asom da di akoi defense phagalala ni akoi air strike tawre surgical strike tawre moi gi yamna moi di TRP se adu da chatlim ne na hoje. Pulwama adagi surgical strike adagi akoi gi defense kalan gani hai bane ba. Som da na defense spending se all time low ne ba. बीजेपी की कोई हंदक की पास 5 years की रिकॉर्ड सिदा द कांग्रेस ना कोई ना हाइजरिसिना यारे नोइन वा ngang ngata दन नेशनल सिक्योरिटी अखोई भारतीय सेना भारतीय वायु सेना भारतीय नेवी से कलन गने ना हाइबदु नते कांग्रेस ना पामीबदी कांग्रेस ना पामदी वी विल एक्चुअली इंक्रीज द डिफेंस बजट हाइने सीमा स्वाइददी अखोइसु कछु हाइदे मोइसु मदाइदा अप्रोच खेनबगी वादनी मदाइदा पब्लिक न जज तौसनु प्रेस न जज तौसनु वेदर दे आर डूइंग डबल टॉक और नॉट याम लुलेदी राजनगसा हाइरिबा पोतुने राजनगसा हाइरिबदु इट इज वेरी इंपोर्टेंट सोना नेशनल सिक्योरिटी नेशन अमतनी हाइरी सोमदा आर्टिकल 370 के मतंगददी यू नो आवर स्टैंड वेरी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अमनेवा constitutional position है वैसे constitutional position constitutional framework अकोई की federal structure constitutional लाइट में बा मधु sacrosanct कोई है बनी constitution दु the bind तो अकोई की politics इस से है बने वो जम्मू कश्मीर की बात तो से 370 दा वजी नागालैंड द पीरी बा अकोई की नागालैंड द आर्टिकल 371A से वजी तो से है दाती वजी जम्मू कश्मीर की वादी दगी हिंदू लोग न मथंग दमु constitution द लाइट आर्टिकल मयाम सी नागालैंड की सी अमु एब्रोगेट तो से है लादी कमाई तो को अदगी अमना मणिपुर की फंगीदना क्या नंग 371C सिसु 371 सिसु एक नेशन नि एक कनोनी नियम त लेगदौबनी अखोय मणिपुर द लेरिसु लोइन स्क्रेप तौरसी लोम त लैसे हादि कमाइन चथब तारी अदुना सोमदना आर्टिकल सोमदना नेशन नमगी वारी वन नेशन थ्योरी नेशन जी कलन गदौबनी अखोय दी कनोगी अखोय की देश की अमनी नेशनल सिक्योरिटी ने ngangieba अदि सोमदना CAB यदि राजनगर से हाइर यम चुम्मिमने सोमदा नेशन बिल्डिंग नते नेशन थुगाइबगी थौने देन वेयर इज द मीटिंग पॉइंट पैरेलल चत लेरे दब टेलिंग लाक्तरेबा सोमदा पैरेलली चत लेदे सोमदा लाइबाक से राष्ट्र से कलंगनी सम्मान लेगनी संकल्पनी अखोई की कलंगनी हाइरी सोमदा आर्टिकल मयाम एब्रोगेट तौबी वारी हानि लेरेमिबा स्ट्रक्चर मयाम से थुगाइरगा अखोई लोइनम आर्टिकल मयाम एब्रोगेट तौनी हाइरी अदु ताबी CAB इंपोज तौनी हाइरी अदि CAB से हम डेंजरस नेबा आई कनो हाइजगेबा
hoi chume NPP gina sa haibi gibido it is sometimes it is not totally possible to haitare akoi gi sida ghoshna patra haitare manifesto da iriba loin namak chahi manga amagi period ta akoi masi fulfill to haibi di sometimes it is not possible but abu quite number 1 lay pillars kala lay riba masi madi tawdu yade number 1 2 3 gain lay riba number 1 quite lay riba CAB amane CAB haiba se Rajya Sabha da I due credit with all due humility NPP na tawbi ki baate te like minded parties mein amna tawbi ke ba akoi na machine heli akoi na machine hindi ave wana te it was a collective victory of all like minded or party in the country akoi ki Rajya Sabha da akoi na machi table taw matam da akoi na madu da as one block NPP included Congress included CPI akoi ki lairiba parties mein amsin madu da ekjut tawraga yaroi si matang de no basic structure thugai be yaroi country ekota thugai be yaroi CAB si tawbe yaroi haiba se akoi Manipur ki voice nateba it is the voice of Bengal it is the voice of kari haita de Gujarat it is the voice of Rajasthan oi namag yawdim ne ba daida BJP ki wan nate ko BJP do na BJP oi jagre na BJP ki Gujarat to Gujarat chi Narendra Modi ki Gujarat te ki laiba Congress ki voice ko NPP ki voice ti adu matam da chap man ki aduna yamtina dangerous trend ni uji laiba se hoi ngasai ki farmers me am da loan pi gani akoi gi su hairi nyay hairi ko akoi gi su nyay ai chi 72000 akoi loi pi ni minimum income guarantee hairi adu dia phaba ke no ngata ni adu dadi ke su akoi do rai leite perspective ki wani moina su akoi na hairak pa ya as moina farmers me am sida kari pari lau pari ani du da kan loan akoi maaf tawni ani moina su free zero interest kan hairi ba madu feasible loi bo di economist me am khanna jasnu adu quite basic life di akoi gi existence ta akoi gi basic structure da sholei bo poche double talk nei logje ba there's nothing we can expect from them from this manifesto in terms of our northeastern states and in the case of our state Manipur okay adu CABC soidana enact onuge damakta committed oiba taragasu koi northeast ki miyam si yam concern to mali sir line ani northeast dedicate to puna line manga sida second line se the higher si we will make all efforts to clarify the issues to these sections of population from the northeastern states who have expressed apprehensions regarding the legislation higher law se lakane have matam the northeast ki miyam na pakali basi masi gyan tana ba we will make all efforts to clarify to the efforts loi thada gani aduga sigi bill sina kari kana gani have miyam da khan gani have ofum sima yam phajana yawra madu ki matung tarakpa third line se da we reiterate our commitment to protect the linguistic cultural and social identity of the people of northeast ki miyam gi loan culture amadi magi social identity mayam se masi su protect onugi damakta commit tawri habagi wafum sima hanjana hairi habagi wafum se phongdoi adubu CAB su impose tawraga kamaina akogi northeast ki identity se mamang da hangiba question dumangni same kamaina protect tawgadino karamna protect tawgadino habagi yam chawo wahang adumadi leri wahang dugi pakhum lawnugi dongta break ki matung da ai oja nimai chandalak chage break tam thonjarake impact ni swing ta thonlebi Welcome back. Adon nambir base manu hunani a 360-degree analysis of news and events with Miraj Rongtongbam ngasi khana jarmi ba si BJP gi ngasi taratrel suba lok sabha mikhal ga mari lena phone ki ba manifesto gi matang dani matang question che yoja ni ma chandala chagi on break mamang do so haija ki ba CABC su enact onu gi damta committed ore habi wafum su bondok biri aduga northeast ki miyam da CABC karino sina kari oiga dagi ore dogi have si gyan tahna ba clarify to no all efforts will be season agani haina su palle seda aduna clarify tawguni habi wafum sel avni na khoi north si miyam na si bisi hujik su understand tawdri lan understand tawri habi wafum dum du mek sengna do takku mali adu jagi kari interpretation lebege habi su thambiyo duga protect tawni khoi gi linguistic social cultural identity miyam se loina protect tawni habi su commit tawre habi wafum ne ani jik mayam na di contrast oiba point ni amana yeta chapa amana oide chapa CAB thamjan bahai sina yeta chaki targadi identity protect to bahai basena oida chaki bugum ani si meeting point shonle roi da badum laba line hai batare aduniya na mayam hainari marmaduna karamna northeast ki identity se preserve to godori aduga at the same time CAB so amuk masi impose to godori za citizenship amendment bill page number 12 ta yawre ha ai gi adloin pork okay pa ai adugi print out to kashu kai do highlights su matam leite oh summary deni koi ngang le loina detail da ngana bai matam ju ya jai roi ko ai je citizenship amendment bill ai ai hai ko Indian Citizenship Act have 1955 to adu loin le rabane hujiki hairi ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 23 ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ citizenship piba yagani habani hojik harisina only 12 years to 6 years ta handarak bagi wadane ba adura handarak to moigi kanom lei group khrak lei haitare basai hariba Hindus ko Jain Buddhists and Sikhs se singa yiwena special lama khanna bi bagi wane ba ko sigi issue je sida siga mari lena karam ta ga kuigi hojiki kuigi manifesto sida ama palammi je moina ama palammi je kare le citizenship ki matang do citizenship ki matang le do ni effective steps to prevent illegal immigration in the northeastern states central government khangi je northeastern state ta seng ne ta ge ba kui manipur le bi su jo kui manipur yam chauna ka hen le tabra khali kui da bangladeshi khara la bagi su khara कोई थेंग नहीं मरुई ना ओके अदगी कोई दले रिसी सोम द म्यांमार बॉर्डर दा खर चांग पा कम्युनिटी दि पंजरोय को से कम्युनिटी पंजरोय ना सिदा हाइरि से कोई इलीगली चांग पा कांगबु दुदी effective steps to prevent illegal immigration in the northeastern states है ओके सेंट्रल गवर्नमेंट हुजिकी लेबा बीजेपी की मोदी की लीडरशिप मखार लेबा हुजिकी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन है तारे ने सीधा North Eastern states की concern है तारे मुझे कि issues ही मतंग दा याम करना नहीं नब्दी पाम दरे मरम दी सीधा हिंग याम न कुपन नहीं रखा ना मधु की खंगना खुशी आई तसिंग बड़ी अदुना मुझे कि citizenship MMCAB की मतंग जल्दी याम न गाना करे बको अतो बुझा को ये ना अब तो थल आई नो ngaraang याम ngaraang सु ngaraang मग आई सीधा फमीम नहीं अकोई हेमो जद साइब ने फम का दुम कन्न डिस्कस तो ग्रेबा एजेंडा मणिपुर दा सी मतंग सिदा अकोई की बीजेपी की स्टैंड याम क्लियर होइन हाई ग्रेबा को हाई ग्रेब सेंट्रल गवर्नमेंट की दी दिस इज अ नेशनल इशू तौरकनी अदुना तौबुदुदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंगदा यामना एप्रीहेंशन लई दि मोजु दे हैव नोटेड सिगी कसै राज पाकिदो अदा मोय अकोई की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंगी मरुइना मणिपुर सिनी याम कन्न मुना खाली से यामना एप्रीहेंशन लेबसे खंगे अदुना एप्रीहेंशन दो कोनरबा होनागनी हाइबनी अदुबो होय मणिपुर की बीजेपी की स्टैंड हाइतरेने मणिपुर की गवर्नमेंट होजिक चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन मसाबना हाइगिबो गसाई राजु पनगिबदो अकोई की दी अकोई जु वी आर ऑल कंसर्न अबाउट दिस मणिपुर प्रधान वाबदो नो आइतबदो अकोई जु कंसर्न ने सिरा कोई लेइन चप याबनते अकोई नुई खंगदिगा हाइरु याबनते बा अकोई जु मसामने अकोई जु मसामनी सब माने मणिपुर पर एनपीपी ने पामी दो कोई पाम यो खंगी अरगी कांग्रेस ने करी पामी खंगी अतई पार्टी से हम लेदी जेडीयू इज अ एलाइ ऑफ द इंडियन एबा अदु बाउ द जेडीयू दी मोरी फोना अदुम हाय एबा कोई सी बी अगेंस्ट लाइने न हाय एबा को सिना चिंगबा लेरबगी मरक सिदा को सेंटर न साइ है जगरे नॉर्थर्न स्टेट सिंगी कंसर्न दोदी मोय यामना फजन नोट तौरे खंगी यादे हेजे अदु मणिपुर गवर्नमेंट की आई सी मखार याम कायन सुंगाना निदेबा अदु ओजाना इलीगल इमिग्रेशन की मतंग दम ताकपिरी नॉर्थ ईस्ट ता इलीगल इमिग्रेशन से संहंदनबा अदु लखोटकनी हारि मेजर लखोटकनी हाइबगी वाफम अशोर तौरी हारिबा मैनिफेस्टो सिदा अदु बोजाइन हाइजनिंग बदिंग असा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मखादा संहल कतुरिबा कम्युनिटी पुरुप मरी से मकोसु इलीगल माइग्रेंट्स गातने हैं मोय दुदी इलीगल माइग्रेंट अदुना सिटीजनशिप अमेंडमेंट की पॉइंट नंबर 2 इज इट इज नथिंग बट इलीगल माइग्रेंट्स सिंबो लीगलाइज तो हनबगी सेक्शन मरी का गाव सेक्शन मरी से अनी सब सेक्शन कोराज गता कोई कोन इंपोज तोर कनु ओजा आई मुन पाज कया मुन खंगद्रियबा हुजिके दी तसेंग बदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट इदिसे हान चंग लेग्रबा हाइबनेबा अनौ बचंग बगी नति हबसिदी ऑलरेडी हु हैव ऑलरेडी एंटर्ड नान हाइबदो अहाम बसी मतांग 1971 सब्जेक्ट टू करेक्शन 1971 की दिसंबर दुबाउदा चंग खरबा कांगबु हाइब्रा और सही दुई कावरे 2014 की दिसंबर 2014 की तो दिसंबर तांग द्रामा थमा ममांग चंग खरबा कांगबु हाइबनेबा मोदसु इलीगल ओरसु दिस काइंड ऑफ पीपल सीडी
illegal ne treat toro heba gi idea ni sen har da adu ta batai duri illegal ne laune ba adu citizenship ki ma ek ki matang se sri khoi ka na ai ukil jno ta ni ko khoi yang ka handi ne di adu si matang sri we have made our clear stand very clear ngarang mak su impact bi dai haijogra bani khoi chief minister na lori ba stand kai noibu si khoi center da sigi hoji ki lab so re ko no na mu ira kadori bani tra mu no na ira kadori bani kari gumba अब बीजेपी को से लाग दी बीजेपी को में लाग दी मोना सी एक बिल से अमुक ड्राफ्ट और का मदु लाभ स्टेप बाय स्टेप दु लौर खिरे बा मतम मदुदा मकोक दे हलकिनी मतम मदुदा कोई मणिपुर की सरकार चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन हरिसे मणिपुर की प्रोवाइजो अमा मणिपुर बु सोहनरम प्रोवाइजो अमा क्लोज अमा हाफन बु होनगनी से दिस इज वेरी क्लियर ओके मणिपुर की सोहनदनबा प्रोविजन अमा हारिबा बिल नौना ड्राफ्ट तक पदी होना होना गनी हैबनी अदुबु मधु या गदोरी ब्रा हैबगी क्वेश्चन या अदुरी विल होते होना गनी नान राज्य सभा ने पुथु पुथु मयाम जन होना इतना अदुसु माइ दी पाखरे अदुदी अमनी खंगदे अदुसु होना बनी यार आउटकम ने तोंगाले अदुबु प्रेसिडेंट अमित शाह ना असम द फोंदो की वाफम हारिबा बिल से अमु अकोइना रीइंट्रोड्यूस तोरकनी हाइदना माना रैली द फोंदो की मतम दा कोइना मनु होना की खन्ना ने नजबत बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अमद हंग मतम दा मधुदा हरकिबसे लोकसभा मिखलदा करिगुंबा सीबीसी पामदा तारगति बीजेपी दा वोट पिबिरनु हाबगी वाहम थंबिकी मिसकोट अदुगी खंगे एम ताजिगा हायरम बयाय क्लिप तरो थागत बदो सुम नैना बदुदा सुम लेदन को अदु माइन तो लोंदा दो अदुगी वानी माना अदुम वोट बीजेपी वोट पिबि नोइना मिन तो पामद्रगति है पापा सीबी पामद्रगति बीजेपी दा वोट मसाना पामद मिदुनी मसाना कोइन हाइद्रसु मुइ थु मुइ देउल को वोट देयर ऑन ओके सी पाम त्रिदना से कोई की कांग्रेस के कोई इमोशनल साइज में पाम देना ही नॉट फॉर बीजेपी फेर ना भाई ओजा सुशील दे लासे ओजा हुजी की सीएबी की मतंग सु लेरी कोई प्रोविजन अमा हापचन बा कोई एक अमा खतंग दा कोई नॉर्थ ईस्ट की नत्रगा मणिपुर खकी स्टेट अमरिगी एक कोई प्रोविजन अमा हापचन बा हैबसी याबे यादबदे कोन ड्राफ्ट तरोगा सु वर्क बबुदी यारे अदबु हुजी लेरी फिल्म से कोई प्रोटेक्ट तौनी है आइडेंटिटी सु प्रोटेक्ट तौनी है अदुगा सी सु मुचन हनगनी अदुगा एट द सेम टाइम कोई मैम सी अंडरस्टैंड तौना ऑल एफर्ट्स विल बी पुट टू क्लैरिफाई द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव यू वफम जु यावरी करी वफम थमिनी आईदी अदुगी एरिया द खितंग एस पर माय अंडरस्टैंडिंग वैक कोई बा खरा उबदोंग तोवी ओके बट कैन हैव द व्हेन यू टॉक अबाउट सिटीजन अमेंडमेंट बिल हाइ मतलब ngasi ngasa heavy you legitimacy to the illegal migrants the legitimized over port on yamna koina ki riba pakhaliba potis the yauriba se content ko kana gumna without any travel document yaud la henbe ya sibu karam ba kano the chanari no se prithvi but in this citizen amendment bill the sigi kano si ya bagi posak am yauriba overstate of le hen ya lamdu da if anybody country chang matam da कोई वीजा लेरी पासपोर्ट तो सिदे यामना इलीगल माइग्रेंट्स कोई सिदे लेजिटिमाइज्ड ऑफ रिपोर्ट अमा सी कनो सिदम कनो सिदे यावरी सी पोर्शन बे यामना कोई द अप्रेंशन लेरीबा कोई द अदगी कोई द पाखचबम लेबा नुंगनांगबम लेजे सी एरिया साइ सिदे ने लाइपोती अदुगा हुजिक्सो मो हाइबिग्रे हिंदू सिख जैन एंड कनो ना बुद्धिस्ट होजि पासिक क्रिश्चियन के लोथोरी नोशन देले यो क्वेश्चन देयर इज अ क्वेश्चन अराइज पासिक क्रिश्चियन के नो what BJP really wants in India. What are BJP? All the Indian like in spite of democratic country where is mayam lo Hindu lo all lagi high see kan ma apprehension mayam chaw na le pot much the yaure be boss. Yengo ani subada ho yengo. Why not me Rajya Sabha some of the opposition that they raise about Muslim kan all sing Sri Lanka like Nepal sing why don't they mojo jamana India the proper adra have gi adugi kan over raised away. The concern for us, akhoi gi notice ki dinga saibo Pakistan, Afghanistan is little far away from us. Akhoi ni am kan nung na ngo de du. But in terms of Bangladesh, the changa kan ni haide akhoi the pakhat pam poem. Because proximity to Bangladesh, akhoi the kran nak ne in spite of Assam or whatever. Aduna live process there is some sort of sigi citizen amendment bill so the BJP gi some hidden agenda am like in hanging report. Because can have they want to make India as a Hindu haidi proud overall कोई nation जी हिंदू nation और ना पाकिस्तान की टाइप दा कोई कनो कोई मुस्लिम country है बादू 100% हिंदू कनो की है पोट अमर लाग पड़ा है बिसे आई से इस दा आई सादा फाउजे है आई सुम आई की बोट निको अनि सो दे मुझे लाइव nation first hybrid लाइव पोट में आने नहीं evergreen of article 370 for example
Sit live post Article 35A is incorporated 1954 later. Jammu and Kashmir special status and piraga. Moi the privileges piraga moi the labor. Port Amazon loktoka hai live post. Adiyengo live hosiki uniform civil code. Uniform civil code high port se lag matam it's going to be a big debate in India. Because India labor law mein am se personal law the base the wong atane. If you try to create a uniform civil code, then you have to overcome the personal laws. See, Hindu law lady, Muslim law lady, see, ma'am, so overcome to then in terms of like to say, because personal law are distinguished from public law. Can never say. See, like it will cover about marriage, divorce, inheritance, adoption, the maintenance. Like can never see, the personal law and magi can also say the customs and scriptures the Indian citizen may am lady. Uniform civil code then you have to have one system I want. Okay. Like posse. One system ki uniform civil code ki wakum sulaya aduga ujik article 35A annual toba aduga 370 se abrogate tobi wakum se lak pasina dia koi na north east ki maru na Manipur gi oina how ki bacha hi kaya se koi inner line permit system hai kata indigenous protection ki bill lama demand torga leri hujik bill lama already 2018 the past torga bill lama thazal leri masi SN ngai ri hai batare mana badana sumba makal gi hadi atopa sida iri se discriminatory over non permanent residents in the Jammu and Kashmir gi non permanent oiba hadi mapam dugi non permanent oiba missing permanent nata missing to the discriminatory oiba makal gi article se khoi masi do away to matak ta abrogate to matak ta habi wakum se lakpani na khoi ngasai gi कोई परमिट सिस्टम है इंडिजिनस पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन की वाफम हम कोई पुश तौरीसी मधुसु मपानी संग कुमी सिंग से नॉन रेसिडेंट है नंतर नॉन मणिपुर पीपल है मको सिंग से डिस्क्रिमिनेटिव ओय मरम मसी यारो है वाफम लाओद्र है क्वेश्चन दुन अदुसु अखोई दी तसेंगना है फजना मुन्ना कोई येंग तारदी मैते दी याम थिना मैते एबा जाति जे अमरुन येंग तारदे कोई दी अंडर प्रिविलेज फाइटिंग लाइक थिबने हाइता व्हेन यू टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 371 द होल स्टेट ऑफ नागालैंड article 71A in the protectors, even the resources of Nagaland labor resources, Indian government never touched the way there. More the period privileges. Where is Article 371C? The cry, the Meitei, the cry, it's only to the hills. Labor posse. Quite the insecurity who's okay. Can you have those citizens amendment bill lagmatam the quite the apprehension is the Meitei community. Because we are not protected from any laws. Quite the Canada Nagaland labor Article 371A, Gumalaite, 371C, on a quite laite. Anybody can come and buy. Okay, anybody. Protection se amwal hai community kharagi. Adu bojik lejeri ba even Article 371C phau lokthora aga di habi question phau poza. Ujai masun ngasai rest to wiki ne mara koi na taliba indigenous protection ki demand hai kadra masi kanar roi ta demand ama oini khambi ko mai jing bisai se. Ai summa makhal ki article phau lokto ni harpani na. Raj issue ni. NPP na haibi ki 100% I support. Support issue dadi chana batai. Sidi lambi thong sembagi natraga farmer loan pibagi natraga educational college established to university sembai wanate ba adudi every party adugi kanu laigane ba farmers akoi hectare asukta loan pirani loan maaf tawne adu nate ba question de akoi existence ki question ne ba question the basic structure of the constitution thugai rakpagi question ne ba ngasi Jammu Kashmir gi wali budi hoi yare doi do budi article 370 gi matang de moi gi stand yam भारतीय जनता पार्टी की नतर जनसंघ की मोई की अद्वाइददी आई कछु येती मदु मोई की विचारधारा मनी मोई की वाखल मनी से नाथुराम गोडसे न से महात्मा गांधी भी असैसिनेट तौ मतमदा मोई की थिंकिंग अमददी मी हिंदू राष्ट्र मी अखंड भारत है न मोई की सिंधु तुरेन इंडस तुरेन से पाकिस्तान जी मोई जोई तौरगा कोई कनो तौगी वाखन अमदुगी अदुगी फिलोसॉफी अदुगी वाखन दु चलगुम से ngasi moi de akoi no huji lahore lo be agadro Burma si British India लेंगे मतलब Burma si India जों तो ने कोई न Burma si claim तौलु आगत रहा है नसी कोई न कोहिमा claim तौलु आगत रहा नसी उसी कबो भेली की तौने दिबे मयाम कोई द महाराजा इबदो महाराजा गंभीर सिंह ना याम नवाना निंथी तुरे तोरबान थांग चामगा कोई कबो भेली मांग की वाली मयाम तो दिछ चलगुम से history की मधु tragedy है मने कोई we are victims of a tragedy कोई historical tragedy है मगे कोई victim ने क्या चुम नाई मैते मयाम का इच्छा तुरे नसी From the CAB, I'm like the Hanadi, one later square kilometers, right? The soul home on the later, but we like to give. I do Raj, please. This is a request. Dr. Nuajan Luang the Su Yam the kind of corner to Wigano. Try the Manipur the lady of BJP, say, including Chief Minister Biren. Yamtin the Waba stage never tried it. Okay. I English the Isaac of my tail on the Madukuma Haido country. They are caught between the devil and the deep sea. Okay. I have Tabiko. You call deep sea, isn't it?
CAB devil leisna kanano Amit Shah ga Modi ga sine devil ga ai matam yengje matam kakpi rakino ai interrupt tau issue se aruba issue ni adna makoi da yamna waba issue am natro makoi jo hai ri ba akoi sida close ama hapchan na bakoi kan hona gani Manipur dadi no yare Manipur gi BJP su Manipur gi NPP su Manipur da leijeri ba Congress su Citizens Amendment Bill sidi ya re ba moisu moi national agenda gi wa tok se ba moisu hai jeri ba koi close ama hapan gani kan hona gani akoi jo ada moisu ada chalaga CAB du ya di hai du de na moisu hona jabne ba perception gi wani ngamduri bra okay som da kadai di article 370 ba abrogate tok jai ga lai ba raje kinong hai gi ai swai da ko ate rajniti wa noi tok sne thamoi kitang panbiu ne thamoi kitang panbiu ne manifesto ai sidi sida loina piri base congress ki loin tawang amda ba yai asa hai bi du ne NPP ki spokesman na BJP na sida page kya no page 46 page 46 to kasu loin tawang amda ba yai atu kari gi no CAB do pandab di ada bra CAB do pandra ka su yai na ngasi sida akoi ki protest mayam tawri ba yeng biu ko akoi ki CAB ki matang na massive protest ni massive ni notice the pura mai chai ni Arunachal Pradesh ta mai chakhi do kawi da bra moina amu keno tawdu dana moi gi permit keno pi nen tawdu na mi sina dana mi gi deputy chief minister gi mai thadu ki na tawdi bido moi amu muk sumai na impose auction bi akoi gi ethnic akoi gi sida lai riba cultural ethnicity akoi gi complexities na kham da bugi wafam am la e ba adna ai wakhal da di kari kai ge CAB do yare election ni akoi sungangi congress sungangi NPP sungangi election ai sidi khala sungang na bani propaganda ni CAB akoi tahoni hairo yare kari gi damakta CAB si black and white ekta tawge mo matang Rajya Sabha da koi ngam gi dabdo noi khangani taksi songani akoi na hanak mathang kala ga di CAB si namna tawni haibagi adugi insult tu bune ba koi na songni gi adugi insult to kesu kai de ba manifesto da hap to ya da manifesto da hap to pot ama tawbi manifesto da yahu da ba manifesto da yahu da ba ngasi framework agreement ki wari sare koi khang de na moi tolpa yai to ba yai adu ngasi manifesto da CAB si phajana happy sinadi ai wakal dadi it is nothing short of insulting our people insult never adi amaga ijo ki ge si akoi CAB da sum chat ki do CAB si yam continue to we don't let the people judge about it like the luang da jo hangbi da no ba akoi masi yam na kai na moi da su yam na corner to da yam na akoi myam chang na ekta CAB matang da corner to kanu oi roi ba enu masi akoi we should throw the ball at Narendra Modi we should throw the ball at BJP ada moi gi ada खल्लिबा मोगी मकोक चलाइरिबा मयाम दा कोई बोल जे हंजनिबा अदु सिमतंग द लोशन जगे बला सेंसिटिविटी से काम लैतगे बु यंगबियोबा अपसागी मनम द वर्ड अंत याउते अखोई गिदि याउदे ना नोटिस की मनम द यंगो ngасai हाइ लिप सर्विस नेबा चिन द हतंग will look into it अखोई गिदि यंगो कांग्रेस की जाई न कांग्रेस ने याम फै हाइबे वाद नचे देखो होल चैप्टर मा राज पाविल मनी यंगबियो को से whole chapter na koi note whole chapter na koi dedicate to jiri basira including black and white ta CAB black and white ta Armed Forces Special Power Act se akoi review to ni haijiri ba aduna takpudi raj I throw it to the people of Manipur I throw it to the people of the Northeast adi ngasi raj gi akoi impact ki through the media gi through the sensitivity hai tare English ta mo hai ko sensitivity Congress ne khalliba akoi na Rahul Gandhi ji da hai ru matam da Congress ki leadership da hai ru matam da CAB se to binu masi reflect on view masi akoi gi kanu da happy hoje hapai ya Armed Forces Special Power Act akoi gi ningdon pomba akoi na pam do podam hoye Armed Forces Special Power Act se akoi gi akoi ghoshana patra akoi gi manifesto da happy hoje happy rahi ya adu moina akoi na hai report me am se Manipur da lejeri ba BJP ki कार्यकर्ता na hai me am se moina tari bravo adu tari what is the use adu bo ozana apspa hapak pa matang ta piri CAB hapak pa Congress ki masi ek ola lo hai na loi hapai ha ba ki ozana no akoi credit loge hai bai wan no adu bo sai se da apspa ki matang da lagta da apspa su koi repeal tawni hai ba na tri only amend tawni hai ba ki wafum duni no at least there's a beginning amend to bhai se adum leigani hai ba ne adum masina takpadi apspa will stay in northeast India particularly in Manipur amend to orga chu leidi leini hai ba ne adu amend to bi matang se da Congress की national spokesperson Surjewala na mo hai ki basi defense की head sing sina kari har pagi kari ko mo ko ni ada tara gadi akoi adusu hum to ro habi wafum so phontok pani na so aisa da apspa repeal to ban tara review to pa amen to ko wafum se again defense की kari report le bagi makha ponduri adu hapsa bai wani happy se only ngasai jana hai pa koi notice ki miyam gi yanga happy rakpa hadi concern oi badi malaga ngamoi da pa porama happy rakpa taro idro jana no Raj we have shown it in action we have amply shown it to you see Armed Forces Special Power Act ki matang de no ma phajana discussion amado phajana sang na tawje it's a very massive kanoni adu bo akoi adu matam da we had a difference of opinion
अखोई मतम अखोई डिस्टर्ब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 2005 ता जीवन रेड्डी की कमिटी की रिपोर्ट ऑलरेडी मसी रिप्लेस AFSPA विथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 हाइबी लेहोनी मतम दुला कांग्रेस गवर्नमेंट इन मणिपुर इन द सेंटर कैम तो ngam gi only assembly segment tare ta ge lotho ki natna no to ge heta gadi matam du da we were the only state Afsasi only Manipur the Chana Vanati, Jammu Kashmir the Chana Rivani, it is extended to some areas of Arunachal Pradesh and Nagaland also. Adu Matamda, Raj ne appreciate to Vigadovudi. We had our own government. Akoi own government say Shri Dr. Manmohan Singh the lit of government lai rivane Adu Matamda. Akoi Home Minister Chidambaram lai rivane ava. Home Minister Shivraj Patil lai rivane Adu Matamda. Adu ki Matamdu da. Aina haijiri budi hoy. There are many things needs to be done. Jeevan Reddy Commission की report है तो कोई fully implement हुई तो उधर issue हम तो कौन लाग सके वा कोई ना हाजिरी बदी कोई की मुझे issue BJP की सरकार पॉलिसी तो BJP government लाये वा अदुई मतम दा मणिपुर में कौन ता आई तो लोशन why amending it now होजिक तक करेगी amend तो उधर मामा द report after report में हम लाकर कोई रबा history on कर बाप हम आते नहीं तो होजिक तक now we will amend at least we are showing our sincerity on that. On the other hand, Nirmala Sitharaman, defense minister, but the report करके तो मतलब अदुई after थांगजम मनोरमा करके तो मतलब जीवन रेड्डी की कमिटी से अपॉइंट हो रही नो से नहीं था why अगर report से कोई implement हो रही तो उतरती why instituting a committee no because substantial improvement like रहे दाई ददी मधुना अकोई तो यामती ना अकोई की मधु की burning issue fake encounter की issue अदु अदा में याम अकोई की Armed Forces Special Power Act lai ri basically as atrocities du ki matang dane ba kari umba army na madu ki are they going beyond their brief I du ki question du lakum matam da yam thi na koi na disturb area takes law thoki badagi koi Manipur da disturb area ni ko kari maru hoy si disturb area du lak pi over Armed Forces Special Power Act ki madu ki segment da mane ba madu ne important hoy se madu ai koi na law thoki ba matam do मधु लौथोखिबा मतम मधुदगी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट अकोई फेक एनकाउंटर की करिगी इंप्रूवमेंट लाखिएबा होय मधुना मरम होइदना अकोई करिगी दमकता कांग्रेस ना मधु पूरा रिपील तौदबनो मधुगी केनो तौदबनो हाइबदी क्वेश्चन दुदी राज ना हाइबदी दुसु पर्टिनेंटी होएबा बट अदुबु आई हाइजे क्रेडिट लोगे हाइजे बनते नो पॉलिटिकल पार्टी वर्थ इट्स नेम when lip service to high one याद नो इन तौदबदु ना हांgai तौदम दबु बहुत मया दा हाइरे but at least we have shown by our action by at least including it and by also removing it at the risk of fighting with our own government in okay assembly segment tare tagi lokthok re 2004 gi august ki tarikh tro hum de lokthok ra matung da adum how ki chahi khara mamang handak chahi ki budi irei bu leitre adubu chahi khara se dum bom pokhai bne jingma hari ba segment tare se yam chaw na acho major attack mayam de dum tawri bani aduna takpati 2004 gi august ki tarikh tara hum de july ki tarikh tara mathoi da manorama gi incident si tho matung tha mai matung da right after yam chaw ba irang lak padagi masi lokthok ti adan tare tagi lokthok re अदु मधुगी मतुंगदा कमिटी सु अपॉइंट तौरे जीवन रेड्डी कमिटी मधुगी रिपोर्ट तो 2005 त लाय मधु ngasi फाउबा इंप्लीमेंट तौदन लेरी अदुका 2000 दगिना 2012 फाउबा जे चही तरानी थोइ त फेक एनकाउंटर केस मयाम सुप्रीम कोर्ट ना 1528 सुप्रीम फेक एनकाउंटर मयाम से सुप्रीम कोर्ट ना मु मसी थिगा कदबने हाइदना एक्सपीडाइट तौबा होरबनिना हौबी मफम दुलिम नबरम त अदाइ दु याम चाउना हेडी इंप्रूवमेंट लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट लेबगी फिल्म लेरम दे लेत्रगसु असेंबली सेगमेंट तरे त मियाम के प्रेशर दगी आप स्पालो थो की मरमदना कांग्रेस ने लेंगे मतलब इवन जीवन रेड्डी कमिटी की रिपोर्ट ला फाउ तक करिए तो मिन लेखिबना हाउजिक त 2019 योरा कांत कंसिस्टेंसी उलिवन हैदुना अखोय अमेन तौने हैबसी मरम चादी हैबदुनी अदु मतंग स्वाइसिदा CAB की मतंग सिदा क्वेश्चन जाम हंगबिरनु हैरे अदु बखोय गिदी बीजेपी मणिपुर सिना बीजेपी ngasa हाइजबा नेशनल पार्टी ने मागी लोकल आउटलुक है द रीजनल अपील लेबा दुम पार्टी मकन हैबनिना रीजनल के अपील दुदा कोई प्रेसर से पिजर प्रेसर तो मुक सेंटर द यहन बिना मियाम ना तौजब खत और माले मदु दो कोई क्वेश्चन हंगजब वा खतनी कनाम त कॉर्नर तौबगी वहम दिल लेजदे अदुना स्वाइसिदा अदु बीजेपी से वाजर है बीजेपी मणिपुर प्रदेश से डेबिल अमदे डिप सी अनि की मरत लेरे हाबियो जा याम थीर दि हाइगनो ओके इंग्लिश आइदि इंग्लिश ति याम हाइति को अदु जो दुबाइना मोदी बु डेबिल नि गाय नै त हाइबा अदु यादे ओके that is not a good language ko aim ta hai ujiki CAB devil hai banate da okay praman da CAB gi se ai ga sai gre we have made it very clear we have made it very clear what is about our stand BJP gi national gi stand clear where manifesto happy ko then they have taken expressed their concern for the northeastern states ki okay later then our BJP ki Manipur ki state unit ki koi stand very clear ni sima okay stand clear ho jai BJP Manipur Pradesh ki sina koi there is no duplicacy there is no dubious standing on this similarly ko armed forces special power ek
I congratulate the Congress Party. Karigino ibu 1958 adwai digi neba. Some all over India da teida Toromberigi Manipur 1980 da Congress na pusalaga hat payaba hat kreba. Haujik the Gyan Tarakutani. Haujik the Gyan Taraba. Gyan Pajana Tabanati, Manipur ki Prajagi, the pressures da 2004 2004 Moina Kendra Territory Hugido. Are Hugi spokesperson, he was against the will of our central leadership. Haibum Hagi Sumbra, Pura Central government is Yagi de Matam, Congress government Matam to Yagi de Muri Shao given ever. Other move by our pressure da Monorama Hat Kramatunda, by our pressure da Kendra Territory Lotokre. Sima Lerico. Adu Matanta Abada. Adu Matanta about the heart possession, Suklep Lepanate. Suklep Lepanate. Army in the heart body Kajitani, Manipur police in the heart position. Kongai Maneb. I couldn't win Hajaki Bazarda, Heartkeeper, Rabina, Sanjit Armin Heart Potato. Armin Heart by MBA. Peg encounter. Other Hujik, other Suma Mayam Levido. Other Hojik. Armed Forces Special Power Xe, BJP 10. Jammu and Kashmir Leba, BJP National, BJP State Amaniko. Maramdi, Jammu Kashmir City, Pura, Kari Haitare. Turmoil ni, Mapamadura, Apos Pasi, Darkar Levze, a quick central leadership to Pil away. Lotokum Matam Watli. Lotokum Matam Watli. Otherwise, the Ning Sagi. I couldn't have at the center the BJP leadership rider. I did Congress party say a quick terrorism gi issues the Moise Yamna serious with the Maligana Hainer Second Jammu Kashmir da Abospa. We look token idea. We look token idea about they said only they will review happening. Okay. Very serious allegation. Very serious allegation. Me, I'm hot. Me, the Sims walk on the party. Kayam Tribro. Okay. Come on, no. The Kayam. Okay, point. Please come to the point. The lucky, but do not. Jammu Kashmir do teach central BJP leadership now. Jammu Kashmir Totai. No Tokoni have a Domokarayan day. Shenagiko. Okay. North is kiddy. Even Ibo Minister in that 2004 Dama Kendra Territory of Tokako. A time at Tongue of the boy and really say he couldn't give na decision Lorga. Akoigi disturb areas extend to Lapaneva. Matamadura, Chief Minister or Ibu Manasi Minister or Haigi. Would you look to Matam Sade? Law and order parties in Eva. Aduhiki, no, I hide here. What you hide? A sense story, a sense of Paradilo Hokaneva. Okay. Paralo Tripuradi Paradilo Hokan happening up Paratri Lady. Don't clear. Ado the generation Ama, generation Watoki. Tripuradi Lotokreba. Now Arunachal Pradesh ngarang nahan kuiting asin ini mangda ko district home degi lokthok re okay matam dugi SS toraga hari Congress ko me we have to look at the constraint of time okay matam later bani na number 1 Dr. Nimai Chan Luang dagi ay mas expect of di ko okay 1980 se yam kanu tongnugum se politically yam nga political speech we mangnugum se Dr. Nimai Chan Luang has spent a major part of his political career in the Congress party okay 1980 dagi mana akoina halai me am hai targadi his hands are also soiled okay Mantri कोई ना ओइरम एमनी कांग्रेस की 1980 अदु statement पीबी गनो it is very unfortunate अदु हाइरो जोन this is an issue of the state अदु तो कांग्रेस बीजेपी वानते अदु आइना हाइजे की अदु ओन तैना थैना कनो पुथोक पी गनो बा आइना हाइजे दी मधुगी मतमदा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ना दिल्ली दा खंग वाखन गा कोई सिगा दिखे नहीं दना अकोई की रियलिटी से सीने ना कोई की प्राइम मिनिस्टर हाइबा मतमदा मखोई ना ताबी की हाइबनी ओके अकोई ना ताबी की अदु ताबी बगा लोइना ना कन्विंस तौना कांदा Sigi Sidi Moina Harisi to me, I do not disturb area takes low talk to Yagi Ibani. BJP the only thing about Adugi, only thing about when Hibawami and those CAP was a Moina Nushibirama the CAP sing a manifesto. Okay, you made your point, was I point of example, I always say was a social picture. A coinamu
why we akoina regional parties da koina pamjari bang auze kaina have da kosi hai blame game ngata ne BJP ne joma hai adagi amu Congress ne hai Congress metan da du thokre BJP metan adu thokre let akoi gi NPP se ngasi we are coming up high tare from one place to another place ngasi ye ingsiba notice ta akoi gi panam United Notice hai ne koi ye ingsan da ki kano se da MP elections that even 7 to 8 okay MP phangmatam da will take a lot of okay kano responsibility law never notice ki yam yang ngoni oja koi inner da su yang ngoni to inner da di NPP thadok ta bida BJP da saugat ki badu da ni koi ngai haja ki badu clear stand am tang di lebi hai na politics okay that is politics that is a politics politics adu same politics da electoral politics da koi mire nipan gum makar kan habagi matung tarak yam chauna kar kan habi thaja ba thami bani na handa kisne ke adum initiate to hobu yad dabra sini do nahi see kind of have the side alliance have governments that some compromise kari tauta some up to some action yana ba khona ba khara adu haidi koi outer de koi face story we having a friendly fight with the BJP okay adai haija badi even akoi na count of the outer we have very good prospect koi asom da so Meghalaya da so koi digi Arunachal newly akoi BJP di tolu me akoi changai sidi Arunachal da koi 15 MLAs they have joined NPP recently adu ma'am even home minister yaw koi NPP changai sidi so we have a lot of prospect in the north okay prospect yam chauna lei regional party am oibagi habi waham dunia du Congress BJP di amag adum hunaga leiraba so we as a sida koi na pam regional gi nuai base because we don't listen to the Delhi okay Delhi chala koi G haiba kanona party ne we don't speak in Hindi headquarters se sum le rane north koi sidai lai doi ne koi ki president koi na darka hoire Conrad Samasi la kan koi wari sata kan koi Delhi da chalaga swai ta hen accessible oiba hen understandable oiba hai gatra miyam gi immediately environment to the lay robni na makoi ni khali ba sentiment se kainu khangba ngam gani habni regional party ko na adum ba yamna taste khena ba flavor khena ba duga objective khena ba regional party to amuk national party shwa ya ba hai ga khara ya ba party to amuk punna samina ba ado ai du ne khoi clear stand amuk pami hai bi wafam langnari se adu matung tarak pa sing hojik politics ne hai bi everything is fair in love and war and also in politics kanano na harmi yam chumam do male on the ngasi unadi manu hungi tharam chi matang sai losin jarge ngasi tharam si da oja Hema Chandra oja Sushil amadi oja ne ma jan lemir tan ngasi tharam si ba tha happy khiba amadi mapung phan gi dam ta oja humbu amuka na tha so konuk seri appreciate your joining masine ngasi manu hungi tharam ngasi edition se karam to bi bage ko takhan bir pa yagani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pa yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Anthumu signing off. Kurumjari.